yaba na yaba ene bafo mabomenta mu menam soro mesai enamfom wokiti kriki akukọ womu ya yengro ne paboa da biada dwumadie beto omra samwanka sa ena the nation cycle of Olumba obatene ka ewo dwumadie weso na wokọ master control room hoso so azuka ne fa ya Nigeria ni efoso eye Ghana ni na se o the America na beka ho said the America no si ye ne de no enya asem keto akura kwari se otwon azuka no ufia ha na azuka na se wo si chinchin fidie no wa no efe papa ka de se ko be TV no so no se word dodge on e kro no na just azuka no na Kevin so oyata swame no tie ni nua ba kono matasuo no se de omusise no enya asem keto akura unhu pani no hu kakra nyoma kitenkiti bi na ahye ne so a obetumi differentiate wo mo enoti Kevin wo master control mo na osika wo bo adwuma anya asenketwa koda no mepenase papa efiri se wo brene ho ase obesu ohunu bibi enoti no wo fa na adwuma emfa eni agro na wokọ Sompa TV so a abrante bi afre no Tony won fa na dwuma ni agro Sompa Asem Mpe Nipa yabai na ni afokire ne ho won kran enya asem keto Tony nyame enhyira wo sa kwan so kofuro bonfo mpa bema asuketu ameyi pabre na ase Aboagye fosuo ne tin fosuo menam te atwam na mede Sompa Asem Mpe Nipa ko bose asase so cancer process campaign na producers ye no mo edi dwuma ewo fidie we so Sompa Asem Mpe Nipa kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamani na so hwan ye begina kosa gifracha yebu anono ono so ebo adwuma kagya gum enya asem keto akra na kokosa chi no ya asem o ya asem kase na so bema na numa duru anwono kokosa chi bema na numa duru anwono eno ntino kokosa anu acheche owre ndem hu sem penefo bi etunefo asemba dia upia bebo bi kokosechi kokoso honde wate na yesi abrante bi kusun wadum na afre na me yehwehwemu no yesi abrante bi kusun wadum afre na me yehwehwemu no anya seketua oma sama bibi abako de dia na yoboko dia wana kusun wadum yesi abrante bi kusun wadum na ni bibi awana nwanwa echeza eti afre na me ba behwehwemu hu nipa dia no van to dwane afre na yo hwehwemu afre na me hwehwemu yeso na next week abrante na su so kina wo ma de be ne o wadwuma mo bi awo habi no wakosun wadum yesu wasun wadum wanya ba bia nkosun sa dum wasun kumase dum kumase o tasimza ne de na to kokosachi amafo nso Ghana ho pase mo no mo test o de na to kokosachi ye fan ne de omo test o la bi do mo ke anso finwa ana kokosachi nyawe fa manyame na amafo nso ntiase de na ato no sa na me pese bi kire yesu obi su wadum Ghana osu wadum na aye da ka se kokosachi banche na de yesu wadum za enne hwe obi su wadum ne de say broken heart eti na me se crash na dai ana broken heart osina supo ni me ana broken heart because can say dia say obi cheche ne nsem bebe ba na a broken heart and the time ni pa cheche ne nsem apart from no ya na wawu ne no ma bi atoto ne ntan cheche nsem sa the emphasis done in Jackass, my tearful. And he do organ in baby or 10. And the Nipa closer with no department. I'm saying Quantabisa a tune for say, where you are becoming home. Nan mentias, or catch any pan of cushion or doing so. I become home. Now mentis, I will become one. I say, and you should money obey you.
odi kwaku yi enuru kwada na ewie obrayo ko ene da so ene ye nyom kasa no nyame aduma enuru kwada de hwebe ne se na ewie hwehwe mu ye de ewie obrayo ko do baba bia okokra stay ye na ye be ye obrayo ko do baba no guest obeba no okokra stay ye be ye obrayo ko cause adwuma woni pa ho so bi ti adwuma so mpa no akosu adwuma o me kira se ya za nyame ade ani ya mo fa no kora obese esu wo e sa tomugo esu de za supu hiniwa wan hwe yi a babi agina bia ede na mote anyi kuma se ani zegu ni kwaku pan ye free from create yen centrofo ye di pa ku za me obefa che back door be pa che o se bunya yo next week obra yokon a chopa ne wanya yo ya na no me dawana ko mo ansam wa ho naka me dawana oba bi frɛ me oba na sem o kan ina no so mpɛ so obeba mfrɛ me menim se ne no se kwa be dawo de a o se since o wa ni kru almost 15 years ni onya tinkanda orgasm ade e friends atinka ni kru enya no no ade onya da se ni kru na ebo no modern so onya ade o na tasi onim de tuam o so oba wiase oni ni kru wale 15 years se oba hu sane no onya bi da okay eno so ya asem so o se oni ni kru na edai awo nam se da bia ndem fa ho sa wonte ase because na dwen ye ne se oba ba ma hu sane so hu sane na de awo ba wonte ase da so da bi na ya we no ya kowie se emema ni bi de ma ahye botomu pa chichira no se mema na ye ho ben ye ntie ne ye ho bantem ye sane ho sane ntem etu obi wo ho a ne yira wawa no besi ne wonte atenka da okay ne re ne tiantenka da de ne shi sanka yaw bibia boko man bia mani tuan de da bia namu asem ne de betu ne dimo o ya ambassador available to us here ba ambassador ba le namu asem kwa kunyo no okay na nini ni hanti tua na nini ni hanti wase man bia mani tua ne de so memeni wona ni tua na mato asimato kwagu so mi anzo abodi ya eni die kwa so mesrew memfa wakonya wi enche masase su nyame onse ye bobra ni onyame obo ni wiase okay na ba asase su no wanhie nyame nso a wo bre ano kwasem me bra bi o US onim meda me hu na nim sei da ba yawo nya bra ne ye wo mabra bo meka bi kire wa ka me dedicate da yin na dia ma sei obi timi hu no onim oda ko kuje to credit na no otimi to cement o e friend ko jo ba afo okay nice man we kremoni o ye nipa ma na ye fe na ye na woda ya mi shira me fa konya wi su na me bra ko jo on da wo fe no okay American wo na mama na woda pa na maka me pa ma na maka kire ne se mesire Kristo a waka na ho de mato na koma pono se ongo so no nkura me sa awurade nto ne nkwanem ya obekura me na asomo so obehu ni American se de otie no enti kojo awurade wonhyira wontre wahye bronya bra na da ben wono na hye no emfa ho se china nko a weka je se wo nkofo na no me ye adwuma oye nipa afutwa bibi ye oye nipa kojo ba vo de okasa wabra bo hu so akasa me ba wiase me hunu bi da okay ma ye adwuma wi ache nipa ache made me hunu oye nipa bafo jima kojo awurade nhyira no onye okase ontre wahye no ndo to ne wachi o me na ntia kwajo bibia kama kwajo se na mbusa so oye kremoni no de kwajo bafo tina mi busa se ne kremoni se me metoi mo kremoni wo okay mo kremoni tina asante kremo ne mo so be pa ma mi kwajo tukute nwane sa no be kura ibi sun me so wo fawe bro no be ma wa tie ya wo so nkutekuta ya untie me so tie kwakwe ya we wo fawe bro no be ma hwe ni ntutu yem ene ne yetu kwadwo nka ene
ni wati kan ye nwie ade aba en kasa sako men kasa ko 20 million mani kuta nyina 20 maye na me chese ye nwie ade ba ye no happy birthday men say you birthday to brag go you have sha we have sere sa go body ya wi sha ko jo be ko ye nyina me ko kasa de o de wa you who free mo happy birthday ya wi sha ya ila try say ya rese topic na be da ho na o twi wa no hu bi ya rese wa mba kura ga ye ni ana ya ni mo ya ha papa o mi ambe na me ne go trade yan kwa no from be ya ho man no kukura ni musa na ebeduru to be honest o se ya to so de akura ne de ne tena si to be honest wa ye ha okay that's obi aye ha wa ye ha papa we so obi a wo to mo na ye busa nso to si ya o ye zara me to be ya wa hu de woto Asem si o ya o bi o okay eyan kwanta bisa Isaac chief producer one kokosechi o madawroma en anwumenya bi de ebesemo na ampo obi ariwo e ka bonen so obi be ka na ofie se Asem Mpe Nipa fo no mani agye dodo na Africa ha ne Ghana so obi sigu so a na obi hu a kire no na mesra ungo jam yan gotomu na mziyo gotomu bodi abumu gu so ye ya wa se jamoro waja na ho wapi timi na mafozo radio ye no mi etwa kwa ya go baba yesi abrantie bi asu Kumasi adum na bema asu hemu a ya se me de na ye me de na mchechem kra ango ye se bi de na obechechem mu de ben ne me de se nya asem tiremu me na mi jia kura go gunu ma china jina buza de we ade we yes intim se na tie we da kura me ni mbotelu wa the nation's anger enya asem keto so who say bema asu hemu a na nya asem keto na santini de shia anki nyina afọ asantini de shia wasi na si besu wadum ade na nya na de manya kan wi o de bi na o de na obi aka besu ono ni we ya se bema asu ti nya asem keto na si ni nyina ba abonde odofo ene yawoda enwum kasa odofo ohia ma adwendwene o ohia ma adwendwene kakaku ene boss anwum yi ohia ma adwendwene ohia na makwa bena ne wobatumi gya ne hokọ yayaya ahokyere ye o abohia ebetumi am obagya ho akọ awigina ohia ma adwendwene o odofo yankoni ko tinwum emra sisi ya
chiro se da ya wada bia nwom ekasa orofo ohia ma adwendwene o ohia esaya di o orofo ohia etua akonodi o na enafutu sem a metumi ede ma wonwumi mu se die nipa ensusu se wo betumi aye no die dasani ensusu se wo betumi aduru no orofo mehye wo nkuran ene se wo betumi aduru ho wate eturu ba bia adwuma na se kanya promotion amanfo se ensem fata wo betumi anya wate eturu ba bia wade na wo kon yesi wo fie nye nanso wakonya sikani wade eyo manfo ya wo ka ho asem orofo betumi aduru ho wate eno tie fa ko amanfo fu se wontumi nuru wa brabom se wontumi ensi dan no bi sa wade pa wontumi enkobi orofo sika eya ade nyina obisi wontumi nya sika bi dabia da wobeda wo hiam eno na meka kire so wobetumi anya bi ena anwumire seti ameka so betumi anya bi ne se aboa chechede wonye asoroboa ene wonsa anya takraboa na so no ebre bi baya ne yonkopa ne maami wuo no na o manfo bi asusu se aboa chechede ontumi enkobi sanse woye aboa achechede a wonam fomo ene onu a wonye takraboa na woye asoroboa na so yanhwe kwan aboa chechede ne nyansa etumi ko ene yonko na yie no bi na yie no yenye no wasase so ni yeye no wosoro na so ne nyansa mu no aboa chechede ekwa yie ni bi ma ne ye omo makwa yie ni bi nyina nwanwa orofo ene wo ho be ya manfo nwanwa wa brabomu ate sanse de wo amanfo nsusu se wo betumi aduru no de omanfo ensusu se obetumi anya no de omanfo ensusu se wontumi konkon kan no ena me hye wonkuna se ubetumi akọ na abekọ amana brosa eno ti se aboa chechede atumi ekọ ne yonko aye wa bra wode ne nyansa abra wode na adwene to ho atumi kọ aye bi ewo soro de a wa bra wonye ntakrabo de a orofo amanfo susu se wankasa wunye sikani amanfo susu se ahia utwu amanfo susu se amanfo abrochire untumi enkobi na empo wokobo brapa ade abahwu abusuafo eno na yesu obi nkuna na se di amanfo se eye impossible enanwumire ebeye possible aman sanse sabo chichide atumi koye no bi nko a wo soro de a ene me se obi nkuna na atunefo se adie bia da woni bi ewo wiase asetam ni na brabom no odofo mampaibo entimi ebraso se nyankopon pagya wo ebraso se nyankopon edo konkan na wonya adwuma ye nya wade papa na efie utumi subi na aba wo utumi nya bi esan se sanidaso ho ma aboa chechede wa bra wode ni nyansa utumi kon yonko aye ni bidia odofo bibia betumi ayeye ede amaw eno tie ma ye ni daso enye kese na yentu ye gidiem ena anwumire se adie bia mentumi enyo die mentumi enya bi no nyakopon se ene so ye nani da so a obetumi ayo kese na opagyawo adu asima poma so eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omna samoa ya oyanche tifo ni ahwefo ene ya wade ya ene akato ne bro na ya wanyamede atwa awotwe na nimse de adru de nyame de betwa na obesan de yennuan mo mutie ne ye fans ene obi ohwe Sompa de ohwe ne de onwe nyina no nyame mfa ni ntwa oni na busua na enye jojo na yakoba sanu mu nyina bebo madide ti ye beda twedi ampo Nyankopon ase ma enhira opemso na ye magana mani kumase manyina yakọ ye ma ho yakọ megidi ese akato ne bro na ena maame ye nana okwa megidi ese ne ho nsem kan no ye di akọkọ hyehyɛ so obia ma Nyankopon ama obia hoden ene nyansa
ade be musuo ni asan mo tika mo ba mo ko bebi obi eba so obudin e de abakuma efficacy mu no yankopon so mo kora tabaso no mfo medu asomdwem na yenso yetia ne nwe na ya we na mefa kwanya we so se no ma se ba na nipa bonfo so edan ate omo agum nti obi bia ma nani na ho anokwasem patem anadwo ene wiane ade nyina no ba se ya wanwe ya na ode moburu hu ya akwakwada ne hwirihwiri nti yemfa ncha kase ma na pramso hene Mr. Sakansu tie bebe obi abroche for Cynthia ene amodo so chia waba okay waba bedu se we na now I see wa gogo hwidiem o ye soft chips ni bi ti amodo bebe obi a chia yaw on se enye obi beka se ohia enye ohia na ma dwendwen o se ade na edu ni we de ehia e ma dwendwen enye ohia sa word no wan hwe ya ebitu ohia na ehia because ehia ne se ye bebo achichede amane se onwonko asoroboa se bempo anya yiye wo so boanso ni intent ni nkonwa wo mo no fom obo no soro onyina soro tententen e besi de na yaw se bempo adwa wadamfo ane ne konakra na wanya yi na wonso ntimi mfurudua na woni ataban wo bede ne wakobi nti saa asem wedi ehia ema adwendwen saa no ne opeti edin komo faaye yaw ye kan no wasem a sade bia ehia ma adwendwen de a ene na kwa bis ne di nyansa nso aka ho because adwendwen na wo dwene nyansa ka tachire sa chichide o dwene sa adwene nyansa mank wanye sa tinipa bia mesraw se wo be hia se wo dwendwen pa akwa wudie ene fa nyansa ka ho se bibia timesesa intimi nkoka ma no adwo na dwen adwempa na be yi da no ho edwa wudie no se wo susu se nkoyi a trase na se mo de wo ntia se ne mo mahia e ma dwendwen se wo dwene na de nyansa ka na da no nsa e be koyi tiefo ntia se mo we pa obi na sam nyina ne se de aduru de ayeka na dwen nyina se de aduru de ayeka enye yie ba se wo trase na utimi trase pa se wo hia se wo badwene a na de nyansa ta akira eno matimi sesa ya we nkofo bi a omusi so na ye bo omudin no se omadwen se anko hia se wo mo dwene a e de nyansa ta akira ko ma bambu ye wo kano ma ye basa ampa edwumye bia ya ne moya emoden nenso se wo trase ne se adwen na wo dwen no se wo susu se asem na ato no wutimi nya botre se wo hia adwendwen de a ene obi kura ba be support de ono so adwen aka ho ama de wo ka no ayeye ya bia school e bia yeyi awofo ato de eden ebi tua 40 million ebi tua 100 million ebi tua 200 million na sasika wo hwe wadwuma wo ya na wo hwe no ma wo fie na hwe wakanso mu a enkran so mu ko school e de na sese hia ehia ma dwendwen na ye dan so wo dwen a enkran na dwadwepa na nyansa kan wa enkran na beko ye besa ko na that time de sa na o ma no awie adwuma wo ye no wo ye adwuma o barbering shop ampa sikaba ese ihia e ma sasika na wanya no adwendwen pa ti se ye kasi ihia ma dwendwen so de ton ya no abrante bi so obeko radio school no aba ba ye nsem chuni no abetra afidie so akasa ampa wo ko school no bema ba asam na wo ba beka no ese se ihia ma dwendwen o enye usuku no nko awako e na wo de betra akasa o ba asem bia wo ka bi ihia ma dwendwen because one way asema ababeka no wodi wani di usuku bia wakọ achi a na adwen no wonfa ahia no adwen na meka ho a wobeto apio ebeye nse bebre ama ho enti ya wontimi nkọ enya adwendwen ya na ebi mu ka ne se ohia da bi ohia de na wudi ohia chi adwendwen de na obewu ba asem na adwuma de na wudi no ade na wo ye na kwanto na wutu no nipa ni nyina akoya wonko ade wokọ enye ye de meka kanfo ma nipa se esu na checheje peso ko na ya burucha peso wokọ ebe de na wafuru pray enti aboa checheje se
ampa waka mate na emom ko na emom na obusa ne se na wo bebe na waforo soro akwa yie bi oso de twen asam na waka na emu odupa ba twen asam no ehia ma dwendwen enti ko na kire enu nti na sante kobra sante kotoko se wo ko ka asem bi kire pania na ohini bi a wo se wasam a wo be kan ye pa na emom ko na asem wei ehia ma dwendwen se ansana ohene na panimu be ka asam na chono Oforisuo se ehia ma dwendwen na nya ono nko a omodoso nti wo koja adwenkire no adwen ni bia ka ho na kire wo ba ya ma adwen emu do enu nti ene ye de asem to wo se wo de ko ma de nchi so na wasemi de ehia e ma dwendwen nti aboa chichide e ka se petenko na ma wo ba me de boto bi beto ha na mum se wo ba na se mini wa wo de fako na mejiudi fako ma aboa asroboa se meba e kwa be na chichide be fa so se na aboa chichide na che boto imo to duru ha wo yi se onyonko chichide se mini kanfa we mrew enyom no e de wo aseche wo mo afedi engo ya de kro ya achichide na kuwa o se me ka cho sa de bia na ehia e ma dwendwen nyam na mabai okay enuti no ya fa dwendwen to ho na obekun akonkai the nation sanka ya na sem de utini se ya no afo cause abraba ye boni wiase nyina hia ma adwendwen ya wi ya dwendwen firi ma enye ye wo de cheso wa osu nim so ma me kapre na free education ma ye no ube wi school pe na ato ni adwendwen said ye misi twa wo school mi pa anti no me hwefia me film ya de me beto aso ni ehia ma nipa ne na dwendweno afo obedweno sa abonso afrase ekodwa omo kodja no okodja ye de ye beto ye bi pen kodja beton sa no obo esika no sa no za resource mara no bonzo ohia ni ba no ne yenim so ma mintim fa ne nko no na wa school majes kene ne ba no firi se o ma de ni hia ma ne na dwendwene wo skene ne de o ye na de se tembi e betimako nti ba so wi school na papa to ensi so na so otwen kakara ohia ni ba na ma ne to na dwendwene na odwene to wo se bi ni machinti no o start ko jan kakara no adwendwen the good resource the brain no eno no numtuni ne ka se ni yesi wa abrabo mu bia ehia e ma adwendwene ya wampa wase na bayifo ya fra ka cho sa ase no ye bayifo ne mumu be da approach na kasa ma me ne awo ye nyina mehu ehia ma adwendwene ensoli bumo se wonu wani edene nsoli bumo se an me sofu kan yampo ehia ma adwendwene obekwa akoka de wo ha okasi abeto no yire ntem obekwa akoka de wo ha akasi abeto no ukuru ntem obekwa akoka de wo ha akasi abeto no ngumafo ntem abusua ni bechiru because ntam kase no waboso ne senti no ukọ ya bo amane ambasa ase no ye bayifo de nanso ne kamu no ehia wo ne wadwendwene utimi fiti brako pesa ehia o asam ne yaka ne hia ma adwene o wo ye adwuma wo baabi obi fufo de contract abade brew o de be hye won se o be ko ehia wo ma adwendwene o sometimes a man to de o betidini amepa cho o sade ye ko triti wadwene akọ sade ye be pekiafa wadwene akọ sade ye be ko akọwie wadwene akọ si ye be ko akotan wani wadwene akọ say ye koto ne ye kura wato akone ama omu akoye ha wadwena ko ehia wo ma adwendwene o tenase o sesenwu o fa kompe o hwe ni die na bia bia wo nunya se de okasa yetie se de osi control nwasesini nyina de ahwese onipa na me be ko ne nje no ni ameko hwe ne store ama no no ni ameko ye home care de ama no no hwe bia metinne yi ene china bia ameko yi a yaw ehia ma adwendwene wanwene daache wo badwene no na wonsa hye wa no enti asem we ya asem kase emu oduru pa wono maame no papa na ti o eno wate se obra bia ye yie na apese okotene one ne yire nchen o maame de oyi ni nsabo waso na wuwo na abra yire bo wase na wo befa no ehia ma wo ne adwendwene se otena se dwene ho yie se me maame be bom ne me bra yire be bom de ne hefa na nka wo se metena ehia ma adwendwene pa o obi bra wa abrochire nti wonfa ne nsa nka adwuma bia ya hye ne bosse be ba befa no obi bebua mu agya na nte se wa wagya wo na yo tu onya mefa wi ehia ma wo ne adwendwene o se ko ba se wantimi ame
ekobasa ohun koye na hie ekobasa okase menye biemu sai na wonso be bo bra na oyire na o ma enjoy life no ehia ma adwendwena nwumere yo bo hyentu tefa akwa wonso wi mu no ehia ma adwendwene ba apa wo ma me awu odifo bi apie wabrabom wo se ka adwuma a wo beye no wonfa wo nkotum ehia ma adwendwene o igo bia wo tua wutiri nsa wi hu ne biem di to bu check nyuma no adwuma bi wo ya wo ya ma opayo edisi obi anhwe obi ma timi ne sa apayo na adidi adwuma bi wo so wa wo lol fa de beba ne ade nya ya wa wo kawo nipa no so nya wo ma me ba sabe onye obusua ne nya wo fa na adwini betima se satam bia nti adwuma na wo go juso no ehia wo ma adwendwene o so office fita adwuma na wo kọ na pon bi ma 50 na office adwuma so masi de okoya ya ma ohwe lol fa obi bia ya wo ka wa choose no wise na watima akọ wuram ehia wo pa ene adwendwene sister be ma na won eti ohwe wuye wo mfa ne mani agro akire wo mpie mpaboa ne ntade ode bebre wo no wo so akoba adwamenti uja ya wade wasesa ne emesi hu twen so mra fie ne kọ ehia wo ma adwendwene o ebia ne akofa de adwaman no bebo onhwe ne ma oburu ba osatimi to ho wani pam eduwa nyini yie ubekwa asa afi wachi ubeba no na wo na asa ba betale obi de na nya wo de abiem ehia wo ma adwendwena na mo awutu na numere ehia o ehia o oba na wa ma broki hat na ehia wo ne adwendwena o wan hye wakoma so ubetwe sike akodi awu ubefa aseda akodi awu ubewie do ubekwa akotum 20 years ebi kura na enya no no onmu enjoy no ware no twene mpra na afa wu ene wakoto amaniem ehia wo pa ne adwendwene o so timitrase din sese ba akokọ a empempem na nam abontene ho nti minya no no nko no behumi da bia fele ehia wo ne adwendwene wanwene wisely be bia blabodo bekọ akopie no wo be regret your life na asia wie wo ya hu hwe enye ehia wo ne adwendwene o kana abeda no wadamfo ne ntem no ehia sa wodwene woto obodi ahombrase kasade ne diri o ni ebesi bia nse bia pa bia afa kọ no papa ebetim de wakọ gina ba bia ubebu sam sa na meka sa akasa na kura ye dai edi ehia wo pa ne adwendwene to obodwene ho aba eye pressure kani moduru eso chel be mfa pressure ne go kan ne dwene ho yie ne hunu se de oni nipa ne bedili ehia pa ne adwendwene ohene asase na wo to amanipa mienu no tenase sumu anu di busa se uni ade ne ena nko ato pro ne se to am obi na nanka be ye de ehia wo ne adwendwene na se odwene we no ho a afede obeka acho foforo se we ya maami nyanta de asole ho enu akuata wi ade ni sole ho epato eja se de ni sole ho na me nkoma obi wa nanka asumdi abana na ehia ne adwendwene ise wunnim sade a wo be ye be me Europe so tumfo se tu ahon to akonya enti dwene ho yie ana mona wutu no dwene ho yie pansa no watu MP minister kuronu mano oyawo edi position na wo ko pre no ana wo ko pre no transe dwene ho yie o sa atamdie ba metimi age metimi ya memanfo ne omo pedi amo mabra ye ni matem se wanyendwene we nyina ho na ade wo ko wurama utikasa wutimi repram ye hu wona bosem no ehia wo pa ne adwendwene ya topic we ni ya brother kasi ya kan wasema ye ntimi nkan wie ya catch onipa bia wotie se wonse sena kwan bema wase sama bebre agu so wonni mani nyina asu afi na wo betu su nia wo be wale ehia wo ne adwendwene pa wonni moba wo ba wufi a na fie onya ya kinini ho woni ama nyina obesi abra wo nhye no wo be da so no wa ye kokodi amawo na enso mu no ana ani mba akwa woda ba shit na oda so no kora won tompom mawo no asori akọ da bia polish nkwa obeba nche go nche brand wa ye ready dada what is akohie ya ne de ye very wise o emfa ne kala ne to dwendwene wo na ye nkonsan ehia ma adwendwe yawo udi bi bada na nenso so udi bi aba okay enuti ehia se wo badwene sanse se ye de nyoma mienu egu nsani ani ewo se wo fa wo ho adwene ye na wuyi de betumi aboa odaache wasetenam se de nation sanka kan ye no ema mienu ehia wo ne wadwendwene se ubeyi do betumi aboa odaache asetenam orofo hia ma adwendwene 0551 0551 0548 0548 0548
Hello. Hello, go to my Maju so buru katache ba bi afrefre udi. I will speak to me as a like. Peter Etio. You go me kiamu pa na ene de IDP ene de abete da. Na enyum na obo ene de eye ntanke de papa. Na para eziama de bi aso do pa u be no peni na pada. Bi akore ano pa. Eziama de ansa no tipo. Because the deal for you, the way you can't get one answer the committee. So, power you got our reaction, Yamada, the first one, over black money, we didn't want to see. So, question is, I'm going to take my phone, man. And don't get that you're going to be here and tell it minutes to phone. President go to the key, but that's not the idea to Yamada. If you have a family or your friend, can't come out again, any kind. No, okay, hello. Hello. Baby afrefre udi. Asante ni ofensa awofo. Asante yentio. Yama jengine no maybe dey come enu no ma no. So mo papa. Be ma be so pa your research. Ifim. Enu no ma no obu a o say the part 3 days of material. Akobon so papa from bo papa an roba. Akofa wi ni. So no di be ma be so pa ifim. Kwa betumo be sem yensa ni ifim no say ma o ye collect. Nsa no be ti na ji o wa ji. Yeah, o mama mo pre na me ne wo hweme na me ne wo ye no hweme ya me wo ye research ga mo se no na gene ya na fa na gene ye ndi me ma no mo fa mo ko pa be ma ka so pa ye fi ye fi mu ta no be pa be ma na wa pa no me to ma gen jira no No okay, ehia ma dwendwene. Hello. Kevin ye. Pacha. Kevin yetio. Okay. Ana so wa laki. Na dia ma wo fa woni. Ohia e ma dwendwene. Bronika Asem say he who eats all his loaves at breakfast may whistle for dinner. Dia me kai ni tintin ni tietie nyina ni say the obedi the giane the one say yama ojamte di from anopa to enyumle so di na anopa ni nyina enyumle no obenya di obedi enti sa unya star ya no save bi se le be a onya ento o ma di omojini say bia papa de onya star free from kwa nanso na enya sa enti me una want me ko onimu me so nkran say wo be ko onimu. No okay. Hello. Hello. Yeah. Me pato ka me pe mo personal na ma mo via. Me ma sembi tira mo nanka ma tira mo ndi amo na. Oh, aye controversial. Technician me headphone ma me no masesa no wa. Man for aye hot pa. Hello? Yeah. Pizarro Mateo Canada. No okay. Okay. Hey. We are man mama. Okay, hello. Hello. Hello.
Ye. Ono Aboagye from Mamunyina ajo. Ya jo so buru. Omula tamone dadi lumba wakaba du so wati ase. The me pese me kan say ohia ma dwendwen. Oye bema. Wo hu oba bi woni na twem kan fie bebree. Woni mu se onya adwuma. Oba nso bo pressure to so se koye me ho ade. Akopa besina akoye oba yi ho ade. Uwie ya afei na obetwa se adwen kwanya obefa so a obetua eka ode wale oba se wodwen ya ekọ akira ka ba wo se ehia se odwen ho se da ye adwuma bia na menye ska makoye oba yi ho ade onni walanda onso so be ya adwen walanda wonni bi oso ko ya adwen no hin na adem debo nti ehia ma se odwen hu se a ye adwuma bi ti no metimi aye oba no ade masem kakra meka. Okay. Hello. Baby afrefre udin. Yetio. You might be in. Hello. Hello. Baby afrefre udin. Adam Shabu, if you feel of what's it impossible. Nietio katachi. The Oforisuo Fema and Umu Kasa, any Juma. Nakuba wisdom. And then a photo Sama, Monte Bet. Ohia, Argentine. Yes, India, yeah, one whom you in the same person now, the warrior. That me abo but me edin kunim of the anya the bible kumu you know the adwene kampa the kunim before said what here or the adwene to ho na oye kunim before ba na se eba now of course you do cause after you know no me san yi Osei the cause you are doing okay. Me no ya adwene pa. Hello. Baby afrefre di ese mo twen ho me film. Na wo ba no aso. Hello. Hello. Amai. Yey. Yey. Ayere. Lele. Ejatiatro. Ese agabe mane mloso na. Mofa, omasa mama kunyasem. Mi susu pepe wate. O ma ba se producer no ya de. Kama pa. On tabisa no. Me chia no. Minche Bishop Lumbani Mofo, Omasama, Mr. Madranso, of Aunt Marketio. It's as it will be a member of the Fiesta. A dank for you know. It's you say I said in previous and Yama can give Dofopa. Now, who said, we are Bama doing to Miniano. Said in previous and found pushing them well. Over. Baba you. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. Maju so buru. Refa mi sike me kata sa ta market. Ye ti otike. Na yama denduna ya sem ketwa o. So bi aka me ya de to ho aka ko yesi. Nti le de mesia. No okay. Hello. Good evening, senior. Maju so katachi. Oforisuo fantastic comic kumale ogolobam Sompa border town on Cote d'Ivoire on number pair. Na yeti we. Yeah, my mention Sompa TV. Creeping na me momo aso. Mention on what someone that is in Bana producer. But no body money Mishra.
Okay. Tia Oyama Jinkin AMP Scotibia Amakato. Then Umuja Jumabia, Mexicaba Wilson Kakra. Oyama Jinkin talking with Scano, what the Catopiciana, Hachibino, what you are, Okoyibi, at Oyama Jinkin get it's a woman number 50 on about it to more pressure. No one has the pressure of the amount of them what we have again. I want to also I'm a what told. Senior, I'm Manchester and Posuna, Jimmy Piona, one person. That's the enemy. Okay. Hello. 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 Yeah. Majuso katachi, majuso buru. Yanku pawo sira wa posita mo fendia. Owa ni se be si se jama su ke ma sama pa yo su ke ko ni nai. Okay. Yama gira mpanya me wonno kase atije you see, answer to our gobio. I know question. You see, answer to gobio. A youngster, I will get cut after the park. The see, I call me, then you whom the room, you can't make them, they make them more from the the living community, why you not making no, okay. Oh, what? No, hello. Hello, my Joshua Bru, when you yet you okay. That's not no, no, here. The I tell the you will find out power here. And the son is going to tell you, I don't want it. And I say, I'm going to keep your no, of course, I will hear it. But if you keep your talk, now I get that too. I'm going to tell it for the moment. So say, I'm going to leave you. I don't want it. I'm going to and yet, I said, you something with the other. I took my down. Okay, hello. Hello, good evening. My Joshua Bru, Bemena. Good evening, what the guy asked you for green. No, okay, yet you. Good evening. Yamajirambo. Son of Penny, that's too necessary for the food. Because you are really necessary to the political production that goes to you. What's in a while? What's the people? Also, that's my idea. With them, Dawson. But what's your go to the people who will be up by the other? What is it? Come up with the Osei Yaw Oforisuo Aboagye. No, okay, hello. Hello. Baby, I'm free. Also, asogin kamo. En kawo sunsun. Oh yeah, Come up. Make us free. 15 region, I went to our Abumosu. No, okay, yet you. You come to me to see Catla. Also, Bema, we have my game, I'm kind and okay. So, look back at me. Say, we know baby to have no banner that will not say, yeah, bet. I want to be a me cool. Yeah, I'm so bad that I'm so there. I'm out for a cup of you saying, there's a market I have the play. It's a Yama and Yama, the other, come as a mamma, my friend, may game 1 year, Papa. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. You make a feel thank you. I'm a Yakosi for me. No, okay, yet you. Oh, yeah, you're my king. The cool man, my friend, Asem Mpe Nipa. Who is in Burma? Now that's what I said. Capital Butoma, Yama in Bianfa.
That's your memory. Yaminka, the Chiabu Lumba, and you are found for no year to memory. Yaminka, when you to my papa. No key. Hello, last caller. Hello? 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 Katachi one you. Majo so buru yentio. We hear a market grandpa. Who are playing that and I one body. After the idea that you have you will get with it. Now that's the play. Come to Omana, fighting and bread to Sana. On the mountain, market grandpa, I let it be for that. Okay. Eno tiamfa frɛ no enyina esia ene ye obi ka kyerɛ asanteman e obi kyerɛ asanteman e odwuma die wi so eno nti no ye ka kyerɛ wo dede bi sɛ ade bi a beye bia no duru ba bia fa adwene eto ho na sɛ adwene no eye adwuma na ekyerɛ wo de ye na ekyerɛ wo de eye bɛboa na aye papa de a me wo gidie mapa sɛ unsusu ye bia no ebekɔ so toten e de amawo ohia e ma adwendwene wo eno ntino eduru ba bia adwene konkan na empo ekyere wo so a yesusu hu nkyere panin bi no no so ebetumi amu adwene mi otatatu ba fo mabomenta ba mu na anwumre yi menam soro mesan enam fom yakɔ computer so dwedie emna sisia me pese me di hini awo me fienti aya na me ma me sese me fienti se metals me wcs let me show us it no me pe ni popom ani di ebe che di ama me enunti ana metals de ni na me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni le frank enterprise now wolf tas no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Wash you floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be our panel. Obenya bi e ho. Na band of season na ho do so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors pop. Only cotton of fear and a comfort to me for you answer. Frank enterprise now, baby. So we some of Frank enterprise. Oh, it's market magazine room. And some of the group, they're not filling station. I was saying, a whole and a Frank enterprise. Now, there are some background say, so our blue is Bono, any half of a no for baby. So, oh, task, papa, and you know, what should be a drop of tower. And to a new baby. So, we let a Frank enterprise. You have money, papa, and the number and the phone. The number is here, not here, send that attend the market. Number is 0245 28 34 58. And now says 0205 98 68. Now, what's I want to say? You come from good Frank enterprise. That's papa, doors papa. Any WC papa headquarters number 1. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Adi oi honey and about surprise Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules. Who said down complaining with Sicily cocoa, epe and Jawakade, and you would jack a sepan and neck.
me ko di brew eye mama ne mema eye koko ni sisi ya redro kesepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eye me. Na Edusa ya wasese me bra mo ye. Sweetie, me the command mama adwamo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwajudi. What can't ya damn separate. Obie timinumbi. I just append for. Kona woman kwadano for. Any the onion fear do me. FDA aje edwade nkratoi atom. 30th Women of Prayer a Kairos Conference no a draw deal we a 2025 edition in your mama year so kukra say ye young fish ye num 5th year anniversary and until ye be show focus ye pa bra ni won pa ye ni tutu ye ho ye ho fo ni aso en se twedium fo nyankofo ni wenyam efi say oni ediri and until September boso me ne da to so adue no me 20th September and ajimadi no be koso anopa na nkron pepe 9 a.m. near Shasie, a recoso, our Bethel Presby Church, a Ratonsu Kumase. Asem Mpe that feed you so I am manifesting in God's glory. Main speaker, I evangelist, patience, the graft Wilberforce. Guest speaker, I Uriah Elino, Efe Almano, Nyankaneno. No dio Bejumedie, I will show FM and I Doom TV no. One never to new Wujumediana say, Kroku Jesse, Roma Anchi, Sofumami Sarah, Minister Seth a champon, any Frida Boatin, Nejumediano, Nipe Siniseso, a prophetess Nancy Owusia. So Pemucho Wubianoa, Freo 0540-103998 and 0246-878221 and 0542-234705. Wana metesa wo ba no se wo Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi ajape aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma. Me say, amanfo akọ no. Enya gro. Ja no hwa na de won kosa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre. Pese otukwa akwa ma no ne de. Wo de obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit. And now Tonswa, Oko Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany Numa, Wadobako. Say ya Jumaswa, Wadobako Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafu Leba, Runabout Wa, and crying, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabe so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Only we define everywhere for everyone, yeah. The luckiest everywhere. For everyone, yeah. Only we define every day. Ya machafo ni atiefo nyina akwa babiem eba Sompa TV Sompa 93.1 ya di kaka atwo se asise mapo menteme ho ase eno na de beda dwumadie bo ya ne apene pomasi birani ade ama o tie na enenu ekosi sen feedback abrantie bi efe ni Kingsley Aboagye na wawade aba wo bi efe no abena boama a omu nyina firi dwaben na omukobo omubra no bi ewo tamale abrantie no be abawa waro be kan na kosem ewo afidie we so o hawni atete a Kingsley Aboagye ofiri dwaben asa abre watermelon ne fa so ena die ena akosie ewo ya namontu abrantie ne frɛ no wo ye na adwene sɛ wo ma wa ama no kyese waboye mfita duku ne yeso e be kyerɛ ne sɛ yeso yahye to yaboyetu brazia ewo dwumadie we so kokosa kyina na di dwumadie we ati anamontu yebetuo na brabo a Kingsley Aboagye ene abrabo amaboye emu agyapade na wade no Aboagye se wo mpɛ abenabo amabiem no
ye behwa so na brabo ama ne bere so emfa so watumi adi kokosachi ene di asem na chi na kokosma bibia bokode Boko Oforisuo bibia de na kwamu pa bia da na kwamu ampa me cheche obia so jo mi ankasa mi nua preko pe wo ye adwuma wa asafitem aha o electrician dan de nyina wona ya na o ye meka ma jo aha na ni din no me pesisi e no wo hia ma dwendwena mpa me refini din sisi e oya abrante na wo ye meka ho adwuma no ehia ma dwendwene asemu na asem bi ayibe yanum kam se ya asemu wonde I said that long time ni din abrante ni din de bia so ubo mbo enye wo Osei ya Osei Osei Yaw Oforisuo na kwa ka family so de me de Osei no Osei Yaw Oforisuo ehia ma dwendwene o yeah obo ayo echirasem gwata me da ase tina da bia no me pe wasem no amabobo number bre na de om de number na be 2 na de om fa ma wa ka mmoa na so ye be ne dey Enyaba ena yasi abrante bia kosu adum onte kwasem ena nyamia ena nyamia na jo na omoso amena mo mo temini na no menka omo hwe anya wasi ni awi ye bi hu chele anyamia mesre mo ma mu video mu nyina no mesre mo nyima mo nyesa na one to wa anka bi anka sabe nka wokra na de bibi ato ofo aye kwa ejo enu ami koduru fi adu bi dam se na Asem Mpe na si a Oforisuo ne boss of na samwana kwa kulumba de no nke kan nam se masa du fi Asem aye anka se fi Asem ye ni mu ye ho obo mamena me boss of na samwana na mo kan no sukwa no so nyina wa asemi o de ewi ase nto wa ayo o de da na mamencha me boss omna samwa ene wa chechire me we boss me da wase me bo dian mabo me mu ase ene me papa no wa hye me nkran na minim se eni daso eso so ewo ho Oforisuo won se asem anyana enti o wote da me kana se ene wiase bibi to so na hunu mu nyansa experience no mti afena me be yodefo eno ni experience satie ofo afena me yodefo yese nkwan ni nyina ase ofo enkwan no o de be fofora ba why ajo sisi enyankopon adom me ba so mpa ha na namumu na me ankasa me director better foster na dawroma o ti ase so first na me na form ene mi su 4x4 de nyame me de be biem aye nyame aye we efe nti nyankopon nhira why na na no adabi na metie tete enwu bi kakra na no na obra dentam odi ne maame yokro no o se woso obeko bi di yambe jamane nko onanwum ne yemede se na mi siti o fo ala o pese o kire sei me pese me kire sei ento adwumadi ne so okay yen ko ye ne mo ahwefo se bia na o pese o fa ye number yi na ebi awo asem bi tetew na obi di wafa kwatikwan bi so a nyame ni kure ni wani dakoto moja mu a number abetimi afre no 0509 43 84 0509 43 84 sanso bi mu na abetimi afre mobile MTN number no 0244 80 14 0244 80 14 na mi na bo siru obi na mere ye nyewa mane how okay Oforisuo se bi na wo problem bi na wo chichiri benche ya frɛ ye number no atuna no 7 pen okay Oforisuo na dey o yakoye nim okay etibia na person frɛ number na no sia ne ye wa ha mesro wo chichiri benche ya bomodin fra so bana se mpokra no wantimi ankwa nyankopon adawro ma mpanimfo ama ye baabi a wo ba wo betimi ada tifo asem ne bra na fa bedan yen
na asem bia so de bedan bia no obenya ho solution okay ofoso minua ba bia oba ha no ma ye frɛ no abena boama ofiri eye dwaben na ebaaye na woware ye nua beba bia frɛ no Kingsley Aboagye Kingsley Aboagye tamale no tie bus stop ho no ma ba bia omutwa loto no ye nua bema no loto enu otwa ti wo Kingsley Aboagye obi enu ho a onnim no ye nua ba ne ba no na asem bedan ye se woni ye nua bema no awale mfinhia bebre na omutu kotena tamale na omu Nyankopon ye omadom musidan ne bi ewo dwaben ena omusi bi wo tamale o ma wo mamu nsia na afa koduru mre bi no Kingsley Aboagye pese wo kire se wodi ye nua bai wodi 6 eda ne 9 na ni tintetem nyanse na obo ye nua bai otete no ye nua ba no hwe no hu se awade sebsebe niema wo fam no ahwe obitima hwe ne nkwa eti ye nua ba no ye se ontimi nto awade ne so bi enti wodi Kingsley Aboagye ensa kokoma no eti ebro de ensa kokoma no sanso mo ye japade asante amamrem ene mremu no so woni oba eware na mo ye japade a japade na esi echem no oba ne nyane de be ma ne nyane de na no na ye nua ba ndi asem ne bedan ye sanse Asem Mpe Nipa ye nchia so entie ba akofo asem eti producers ebra ye nua ba ndi asem ba ye no ye boy ho modin efre Kingsley Aboagye e ma ogi tumu se no kre na yere ne abena boama na ogi tumu no ye busa na se ajapade ewum o se ajapade de ma ye ewum na emom ye nua ba no kwan ya no ono so fa so no nti no ye nua ba de ne nsa abre no eti so de ne nsa abre no ntimi nware bi mu a ajapade a omo ye no ye nua abena boama entimi enya bi ewum eti ebusa na se de be ntimi no ntimi nya bi ewum ye nua be ma no se ane de ntimi enkyire na na asem ne ye bidue mu wiwi mu ebie mu no de ye ya na se ke ye nua be ma no ka se ko ba Asem Mpe Nipa so na ka ye nua ba na se mo be kan ye no enko no susu wo mu na ko ne nkyire mu aba asem o kan se ye nua ba no ma on ha no ho na Asem Mpe Nipa hakura asem no wade aba no enkosi aga no o manne o machena esan sa Asem Mpe Nipa so bi kan sa kire ya ye nim de sunsun afam ye kire tuntum ni a kire kokko ye ba ne mrem nso a ofoso madawro ma mo mpanimfo mo kire e ma ba bi em na kwan da no yetimi ede koto eti enne Nyankopon dawro ma ye nua abena boama edina sem ba emidi na chitumika em ye ko eye dwaben ye kwakọ ye samankrata ede ama ye nua be ma a ye friend Kingsley Aboagye ema ye ko ye no koto so dawro ma o ma je fe so ekire mu se Kingsley Aboagye asem o kan de wuntimi wale obi mfinhia edunum 15 years eko ne 20 years no se ma wale waye japade nti wuntimi mfa o ma japade ne bi ofoso ye nua ba ne ba ha no wa mfa fie no ama ha eti ene san mpanifo mo soma yen sa asam de asem ba esi yetimi tu enam nye kohwe ba bi efie ne wo no enti efa fie ne to so ebra ye nua be ma ye Kingsley Aboagye na we ye hefa de we ye dwaben de no no ha ene si ofa ne fie no so ye to so sa da animu no asan si boss contest so wa akire kama dwaben de ni okay watu ties nyina kama na oni mofozo ba bia epro no wo no hono na abena boama oni Kingsley Aboagye hono na ba bia ha ena omotena na nam se enua be ma no so mpese o ma enua ba ni bi tino watu edanim watum safuwa no o ma enua ba ni bi na otum wieye no wode dan ne ba ko ama obi a enua ba ma ni nim ne da san se wose enua ba no obi dina bro enti sa branche ni mom na se otifi o no bozo we dwabedie no efe papa abna boama ene ye fa tamaledie nto so ye fa tamaledie nto so enti mo fa tamaledie no so nto so kakra wa fa mame eti ofoso ye nua bande asane ba ha ye kan wieye no ye kokodu fie na de chenye ena Kingsley Aboagye ne wo faase ba ye ho no ma no frɛ ya wo se adenti ne ye ma tamaledie ni dan ewa abrante opetas ye to no enya senkuma enie ena boss quarters no ewo tamaledie no kama ore da bia wo sibia no sibia ta no de bia ta akire okay eti ofoso Kingsley Aboagye na wo faase a Kingsley Aboagye ho okay mo mfa nchem yese kasa dodo mfunso mpamu da eti se manofuma anya mia enso e we tamalefie ni eti ne wo faase eba frɛ yen se Asem Mpe Nipa edie nti na ye ma ye nua ba abena boama ekwan ma ne betena ha ehuro ne wo fa enti se ye nim na se yama na sa kwan no a ye ntwen ne ebehunu ya fia manfo trete enya senkuma na wo mayen pole maako na otwe mienu
ofo so bowdin so be come o se wo wan to na na mo nse do a ni din a ye frɛ no Abena Aboakyewa nana wo se afa say Abena Aboakyewa me ma ne bi o ma ne bi o eni tin fo kura ntimi ankum na abi wo so ma na otwe mienu wo host program no wo de na otwe mienu na Asem Mpe Nipa panyini wo de na no kan za ofosu wo so ma na otwe mienu me bona dane na Asem Mpe Nipa panyini so o ma na otwe ba kopɛ o san wie ye no san ba kwakulumba de o se kwakulumba no ye nti o ma na nsa Abena Aboakyewa me na me ka tiro play na se onim se kwa ye nkwasiafo kura central adwuma ni na ye ne ye nkwasiafo Abena Aboakyewa na kan za me na me ka tiro play ti o wie ye no na mbusa ase maame asem a o kan onim se emra kwa o se Supreme Court ekura no ope amiade akonti yenua be ma no o ma ne ma ne e ma chena na emo dan na yenua be ma no esi no tamale ani dwaben no o ma ne nua be ma no ne wo fa no e ma ne bi ne o chena eso ka ho enya de so be ye Ghana aban asem nti ene de Ghana aban asem nti e be kire Abena Aboakyewa se sanete yinim de sanete o hwe yie sanete so bayifo kura no a kuro bi wa bi toa so okay wa hwe me bori dua wa fidie we so Abena Aboakyewa emo yi producers free mu wa se wa udi adwuma no udi ho kyen ame no o ma na otwe mi no ayo me twa no ye de ye nka ho se de ha no de asem ne ba kro bia Asante Kotoko Asante mawura ne kan ye tutu ba ko peti na me kom baabi okume na achino benyima kume ubekwa kwa yeso na bema woni bema na ti o woni bema na ti medika kunu na ansa na makunu sa Abena Aboakyewa okay Lawson Beverages e wo fia ha wo moduom de ginger liquor no aba sa no di Dreman Bitters ne so aba twitwa bi pupobi na honto ye we de beti amanfo adwendwen ne amanfo house sanse Dreman Bitters no mokra ne fadada yedi si wa na ku anti we de anwume Ojia konyano na Lawson Beverages e wo fia ha yentwa ko nda ke Lawson Beverages e wo fia ha kama pa Panipa memo akwaba ya enia ya jamini Yaw Oforisuo bibia boko de dominanti o de free en esi ayache Asem keto amini a adwuma ndoso anokwasem adwuma ndoso ho na akonto bia piem ni akochini ya na abati na mote yen ka cha anokwasem anokre na se manfo busa na duro bete de ma betes no jinjale ko no na nsa do mo ma finam se monto mo boas anokre sanse ya kire mo ba bi eton no ne ba bi abenya bi ato enti ko ho still dawuro ye bebo ama Ghana fo ato adepa na wanom ama sebia ku sebia nyado ono so atumi atibia di na owede so atumi aboma Panipa yenti onwumere yo me da Asem Yaw Oforisuo nyame insura one on pound fomo ene ejima ene yimre na yema Sompa TV ahwefo nyina mo ne hwe otienka on radio Sompa 93.1 MHz Asante Mountain ne mpotem mumo ene tie Lawson Herbal Center Lawson Beverages no credit bonimsem eno de ye obi pa ho ene chase free ye ye o man memedru Lawson Herbal Mixture ebe ya man memedru Lawson Loke Mixture ebe wo memedru kwa Lawson Delayman Capsules anene mu no na dokosi agree me sua de makomanim me ye adro de enka men kansa asem nanso bibinti nipadua ho oden ni hwemu kire se nipadua eduru ba bia etobre bia ehia ensa kakra wom na ya adwuma yie nya de aboroso nya de traso kakra na oka ho asem enu nti na broni ya na waka e de attach say drink responsibly sabe nomono nyansa mu ne kwan so sanete ofo de tie ni de ntikwa na no monsa abreben ni no monsa na hwan nom ena tumi enom ensa. There are more questions than answers anu ye no esua ensembisa ne pi na ensa de abrebia utumi enom ene giemu o arehomu o
utime no monsa na ne susu duamu pa no de hia ne se onnom ema ne mmoroso onnom ema ne ntraso ene gye ba yenom bi areho ba yenom bi mpene bu be se tenten to tietia eto yenom sa no na ye fa adwene enti yenom sa kwase me nom nsa se me nom abo manom nsa mabo no onnom nsa wotime fa emu adwene onnom nsa ebetimi abo kwan be so pedua ho odin mu sa antra so na amroso dia na ene dentia pani kwankyerefo Jera Dr. Lawson chain menu enko ye adogo so ye adones all kan sansem ne say ensa de sabio etraso a emwa na emom no ne kakra wo mu no eba se obedi bibi kakra na pese ogu ase pese ogu minimu ema ne gono na wote aduane edan kasa na chimato emechira enum no na Lawson dire bitters ebemu Lawson dire bitters eba ye eho akyinye edoso montene ho ebesi da bio na ensan mo se yensan na se mo boa ye aduro na mabu de gotomu ede kansan asem ana se ensan no esan ye aduro adwuma bi ebrosto mo kan kire yen doko se yensan de nanso onima de pa na wa ye aduro achenti no hahama ne no bene free na aduro na oyeden oyen emu sanete Lawson dire bitters yensan ye shanenso ne santi obi a owo enfie edun wochi 18 konkoa ene timinum bie ye shanenso wo enfie edun wochi ekode a utiminum bi wo ye shenkani utiminum bi na emomu no agese wapon adwuma apake wo hyen osafo wotu agubotom ye nom sa emfa ntwihyen you've got to drink responsibly. Don't you drink and drive. Me pa ochoma no monsa fa ntwihyen emwa. No fo de tienie ene dwumadie bia se ene gie bewie peye na bewie mudia. Boys, girls, men, women, aunties, uncles, and for shishia wo fanom ajanom enanom enamfo a me pa mocho e pomote ho bon komo no obekọ na Lawson dire bitters e bi yeden esi epron eti eno na dwamtrani be bia na dwumadie bia ase say Saturday say Sunday say dien mutuo special no Sunday special no die ho dwanto be go tilapia no be die mana ye oda agese Lawson dire bitters what shebi na de telefo enso the doors wo dwaso na die nti na me buso me lumba my radio you for more than 16 good years. Major idea to na me lost about for 6 years. Enye easy. Ni nya na sa de pa e na eton ne ho. Ano kwasem. Ade pa e na eton ne ho. Empare say ofo ya wo no enye dia na wa na wampe. Dok wo din. Ni product wo din dia me ba ho dawuro. Na de tie nie Lawson dire yi mahogany e dia be din enane emuja ebi eden ewom. Do for three e dia be din e wadwuma eye ebi e Lawson dire yemu because me ka ade bechi ye hwe koko aman ne dire chene ho ase ebi e Lawson dire yemu to bi was dog me yematim ma me no me ade achi ye no me ko ba bi so mitimi ye den eye me hu ye boko bante ha obi a wo onu mu a esana ye mo ye nkwan den eye mre yematim o etimi ye den ekọ obeti edwane dankase wonu mu ya ase a Lawson dire bitters ayen sente pa ochoma nom ema ne mroso uti empire obo emfono wonum emmon ontete entasuo udidi ema hoye den oda onso na hode da so ye den ho wei na adwuma Lawson dire bitters ye den ayen hye nso na men kai o say unya enfie edu unwochi 18 dia ontime numbi we ye pemfo meni wa for ye funu ho adane ba wo chew pemfo yi ontumi ennum bi okay we ye batan o ma bo fanu fu a ontumi ennum bi e chance ntumi emwa ofo ma we no ma esma nso akasema miensa me so so a mentimi mankofo
Meeting Mankofo, meeting Mankofo, meeting Mankofo, of meeting Manko. Was so no. Our Abraham say, Babia, a cacadroach the Biana Tajia day. Doctor, Madame, for your friend was so no and son one. Ninsebi was so no. A buoni, Ginger Lecono. Was so no say. And can you could do a course of crew from one? Your call Belku, because Moro market 20 idea. Na fe na ye kwa ne e pre mame sika ne wo hefa na ayi wo mu de se me nyata kakado na sound ni nyina atwam doko say wa kan na bom onko pesikan enko pa kakadro enko pai wa enko peso na wo ho ne ade wo twi ni nyina ka bom asa ka cho mo say me sade hwentia ato akire me the pepper sauce kwade e de aka ho we keep adding to the content adechie bia no ye bi no de bia den e de bi ka ho enti amafo e di ho adanse ano kwasem me no hwe kwam ni saka kadro de medicinal properties on the peduamu ginger e breya okrase ginger wo fo we na ide na ate ye hye ne so na odi ataje asane aka ho ofo so de mataje ataje ataje ebi losing delay ginger lekede emu ne santi bema me pa wocho eyensa de ti amanu ma ne mroso ba pa hoden e de ujuma bia e helbia metra asem bia metra ama fo numu na me ko pedro be ko no me sraw we de yensa na mumu no esan so dro su bi yeden e omu a e fa ha e ma okay kai say ba bi etu nsa eton bia na de Jumedie bia se abadinto na otwede die afishiana bragro ahensie yame aduma official beverage partner for him ye no losing the ginger leke only ni apani losing the bitches fa homa na frɛ o to de ye to I quantum of sika and loco 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 now them about chow for me you know unya ifedu ngotwea mfo asem nkoso kontime nombi shankani manumonsa emfantwi eye apemfo about time monka ho emu na asane still in kind na ye ne okay ya the Lawson beverages na etwetwe nkomo no ensa wodi abadwa so no eno manfo dodo no a apu aguso a otwetwa be na obubobi fon na ka ho na ejitwa be na bubobi Durema Peters ene ginger liquor eno budwa so a manfo dodo no a enom eno ti abrantie Kingsley Aboagye a wo free dwaben woni abena boama omo asem no se ni nuaba no ete ho etoto ayampe a ye be kire no se ye memma ene ewu kumase ya so de dwaben no te ye be kire se ye memma na bre no ba so a ye kire edan no na efie no ho ene oberu se Sompa Asem Mpe Nipa no ye memma free se ababa abwa no one na abo brew enna wasi da mienu na eni ade mienu de nipa mienu cha ka ne cheche na akwa emane no odo nsa so mu na awai acha ne ho dada eya asem de ne chi zanka ya radin shani pa bia wotie na onye obi akase kokose je se no bibi ntino ya na wakan asema menshela mferiti you know, I'm to me man over 3 days, 7 for 1 few years. And that offer cry that by up to 9 years to the aquili. And you know, Yaw Munya is Asem Mpe and ye who not tantan. Mommy and Penny Canyanka, Sebe, only a didiwa and Kenya would day. Who are Wariasi, a be our bear man and it be our woman, that she be so uniho, and I open puniho, and a japadi, will be who this seems. Long things so be okay. This a anadia adani ye kan ya mompese ye de to ba bi da ne yankonko ye ni wonim se ofre wo fa nsu aho ofre ne moti ani
wo frɛ no mpanyina nim na adwen bɔne so na ade bɔ medin afrɛ me a nananom bɛdi kan aso mu na ɔm de onkyirima adaase me bia bɛgyina bɔ medin bia abra sebita frache asɛm no kora ho na meka no wo nya bɔ medin no a na ɔmo aso mu na ɔm de onkyirima adaase na ɔm akoma atɔ ɔmo yam nti no ya ɔmo nyae saa suban tantan no asɛsɛbe yɛmsɛ ne yɛwɔ ama no ne yɛde yɛaba nti yɛnim hwee asɛ ahaban ne yɛkurom no ya ɔmo nyae saa deɛ no meyɛ metan kora mempɛ na asɛm ba yɛnsɛkyere ne yɛnka na afei yɛnko ɛmfa nkɔ yɛnim yaw abena boatwo a onyansɛm ho no so no dwaben ho yo what to do dwaben na ɔtrɛte na mekum yi na mama wi na ɔtwumie no ama kyɛ sɛ me deɛ no yɛ ne ntɛm kora mfiri mu ntɛm ya nyame hu ni mɔbɔ na wɔnkyekere ne werɛ nso na yaw yɛnhwɛ ne yɛni asɛm n'akyi na baabi ɛsɛ yɛde to bi ɛbɛyɛ yɛ no yɛmfa nto ɛnɛ kɔkɔ ayɛ adeɛ sɛ sɛ ho ana monto adi kan akɔ so a sɛ akɔpie court nti sɛ yɛtumi kɔbua di nsɛm no nyinaa wie na afei yɛhunu sɛ nyana Sompa Asem Mpe Nipa ɛka na ɛyɛ nokorɛ ne yɛka kɔ hɔ deɛ a ɛhɔ da na mmoa bi ka kyerɛ abena boakyewa no ne baabi wɔ bi a na ɔhunu sɛ adwene nko ɛna nyansa nko na abrabɔ no atumi akɔ n'anim na ɛda no na ɔbɛteme nka yi nti ɔmmɔ mpɛ mesa mma ne bi aka ho na ɔbɛkumi a wɔmmia mu yie ma ɛnyɛ ngu ne ɛdi asɛm no wie a ɔbɛteme nka okay 21st clinic frɛwo sɛ yɛkɔtu yadeɛ no aseɛ ɛnko ana 21st clinic wɔhwehwɛ nipa na ɔde na gyina hɔ na ne kra wagye kyerɛ sɛ yadeɛ adokoro no yanhwɛ yie ɔbɛtoa nananom ɛnseɛ do siatica de so sisi ɛfa ɔsirem na kusu na sɛ 21st clinic kutu ne tumi etu saa siatica yadeɛ na so de bibiduru so yade bibire biada yɛnkɔ na 21st clinic ɔmoɛ kumasi ahwa wo basisio one Sompa TV Sompa FM no na waburu sa kuro mu obo ase enkran sunwane nkranza tachima obo 21st clinic ho 0540311311 0540311311 3 eco capsules eno ane adi tu koko ase odofo 3 eba center du papa odi abadwa so eno fosu Aboagye na nwumire mi ton bi edi amawo no 3 eco capsules koko master odofo benya bi ato kolina keba dani heba misty heba apidank yenkoto bi nefa tu koko ase 0546107107 0546107107 Novigi Studios wo frɛwo odofo Novigi Studios say so open for nyini papa open video papa na ye kadum e de ama pa won na kura camera no den ani firi papa wo de hora animu entumi enye hoya odofo ugina ho a utimi se wo awoni Novigi Studios odofo Novigi Studios we na hema yi Novigi Studios o set up o de ban enya asem ketwa a o de ebedi djuma wo manhia enya asem ketwa kra Novigi Studios won kan mala mabase first kokoro street ni so pe ho ene wo 0574715778 0574715778 Novigi Studios na mekanfo na media ma yankopa kurase adronom reko heba mixture na mekanfo na media ma odofo omanfo dodo no na di reko heba mixture ho adanse o ote ho wo ye den ye kokoro na ha wo sisi yade no pressure low ana high bema won kase ewo mpam orofo ye boost ye immune system no eno ene enkwamwa ne we mu akutia yade no reko heba mixture onubia ebebo ye papa orofo ye benya bi ato wo Freddy Menseba ewo kewu wo boase Time FM Tachima Free FM Boga One of God Pharmacy ubenya biato Promise Seba so ewo dum yenkotobi na yemfa eni yedwuma wa braide etu yade asem 0248672271 0248672271 reko heba Mr. ena mekanfo na media ma Apostle Dr. Megashi se menkancho na nwumire se he ono ena kropo twediampon wa kyere haban na haban a wa kye no enya duro kura Apostle Dr. Amegashi no enya asem ketwa wo wura honhom no ababa honam ani odi haban akan eye tete yade ben ena akọ Apostle Dr. Amegashi a otumi entu ase amakumase wo makru old police station hope ena obehu Apostle Dr. Amegashi yade bibre biada yemfa kodan Apostle Dr. Amegashi na ontu yade ase emfa se madi kan ka kire se ukọ makru akumase ha
ba ko obehu Apostle Dr. Megashi old police station wo Apostle Dr. Megashi wo tweo Sompa sika kese ni hu orofo benya bia tubotom na de twonum anakere wawate star 426 star 18 hash phone no star 426 star 18 hash na send the code no ko all network select Sompa FM wate ebema prompt message say ubenya sika sesia o se mega cash lucky boss was win big yin sika kese pa or for lossy beverages no madi komo sesia a omo ensa ewo dwaso a eboa pa or for bia de no one club bia eno ane club sanse womanfo dodo no anaje club bi atum na Ghana fo aje club bi atum yenim bia de yenim bia yenim eye club bi oba pemfo num bi unim fie no wotwemfo asem enkoso bia enoa ene club ye kwakọ yenim ten dwaben na Kingsley Aboagye oni abena boama awade ade echa ese wo mo che wo japade ho no Kingsley Aboagye say debi ababa wa no omma no ne echena ka ho maso ewo awade na se ya asem foforo pa ni nua ba so afre ye didi atem ne e behwe se kwotro ene Aboagye Kingsley buama no Aboagye Kingsley no na busua no se omo otumi echen kwotro a ye nyina ye behwe omuna samoa ayo yakọ ile mfanchi akese malatif minim asemo ye bisa beto ni akan wasema asemo ye beto mi se akan wasema ya na mi de bia me kase eduru me bia nipa omotie nkan hu se ye ne ha no sebe ye nka se ye chi nipa wa ha ni ye nka se ye bu nipa wa ha ni nwan mo se friend se hokwa de ana abrabo achwa no men kan ko so because I think so Yaw this year is mama for nya ombekunya pa ngamo trete ye kwa o so obe 2 weeks on na na 2 weeks empa ho na me dey 1 week ke kwa ku ke wuda dada akoko se chase ma wo kan ye be fa kire busa wo so won kan sa anso a ebe hu de be ye but enye hwe abasa ya metra 7 pedra amwa 7 omo ni bia anka sa ba we minim ne de but I hope say kwa kuna se koko se chon cancer mto baba we ana me ka se asem no so kan 2 weeks ni any 1 week se twam ndi ade a wontin fo ano kan enu bi na nipa bi enya asem wontin fo wano wonye na fo wano nkoka ebe kunye na nka ye kunye dadada obi awiase udi asem pachi bia no ofosu hwe ye to aduku enya wo wontie ne ye obi udi asem pachi unwi ase wo fa ni nwan no wo fa akofa wo ba ne na bobra be man wayade wasifie baako abobra ba de aka enyansa ade na waye ni nyina na ye wayade wasifie baako aba ba de aka enyansa eti ababa wa no onka nche ne wo fa no se de aka afa de aka ne enyansa because me ye oba se me kwa wade na obi dibidimia enye de to fa ababa wa no si wayo boni wa de the punishment ne say ubeja na emu ajapade e wo mu no mani bi no fa on fa sebe yesi busue ni be fa de en fa ne sa ye de koto ne kosua ne pam no na onko ne mo so sa begina se wonte ase se ye do wo fa beta na baba wa entertain no na nka sam ha ne gongo ye dan sa no mo we kan bi na ne ye ka kire tiefo mu tie se ye ne ha no nyansa ne be ka kire wo ye ne ha no ma men ka sa se mo nche dipa mo bi mfanse na dwen mu se wo ko Sompa na ye den e na wo de ko ho e no de no betima ye me da bi obi a wo dwen adwen papa bi a wo dwen bia no sa word ne wonka because on crofobia o me ya de fortune o mu sika cha ye frɛ wo mu a se bo mu kanya nsasam because radio ni TV no enye na bibia ye bibie na nka sabo to na se ye bo di wo radio na TV so a wo obi a se o si utra se dan e na medin a manya so many years me dia premidia to e den na de ma yesi na media kopia na what to ayam pia say didi atam me da me fa because wo me hwe ni kumansa ni kuro wa no anasa ne mpna wo me hwe na nsa na didi atam na enso kuro ni kuro kuro wa bobra chen na say ne no enya ne ho ene beji sika to adwane di dabi ena yesu metra nka because yankopon adum bi na etia ye ne enu mani agama ye pe ya de sa etu do o mienhwe na sa nipa etia ye kasa yi si ye mu nipa bebre ana sa mu ba kwa na mienu wo na busua mu a nka yesi fie nkomo nkopa besia asampa na meka che no si ye mu mienu ana ba kwa na busua mu a nka yesi fie na asem si fie nkomo nko abonte nkopa besia
Meaning the Jamaica Sacher. It is a best no. So one was who I ye and of President Mienu, Nessa no of no Babo Bra, Nessa ye canas or say, Obako Kuyania, would yes and pay to a Duquan. But when you're very careful. So I'm sure ya. Court to Cassan day, a quayo and quayo your bar. Yeni abegya oba na chise so no so okwa awade anan hu nipa bi anan asefo bi kwa awade na se bema sisi no kasa na eda ho gira na eda ho. It was very careful na nasam no ka no do tu na mna no yawo ono anetom me da se. Okay, say asem no ye de akodan court nti no yenya bibia ma court ne mum ye kan check in Aboagye se nyesi ye ni ne sano ne mum atentrene ena yankasa ye hwehwe e Sompa Asem Mpe Nipa so na abrabo atwa asem de memfa nya asem cheso no akura wonam hono kura no wudada wonam hono wudada na meko kansa ye dey 05513131 eroti abra ye friend say abna boama won kana komanto ne yam Sompa Asem Mpe Nipa ye betwa manate say tai ansa na ye gya chire die tititia yan fanti akese enkoma na adwaben hene otuo serebo na sase so na ne ekodi nkomo no 05513131 0551 na 3131 0548 na 3131 0548 na 3131 yenko homa ne so na yekodi enkomo kakra 0551 na 3131 0551 na 3131 yenko homa ne so na yekodi enkomo kakra sanse bedin benwanwanwa se oba ne bema bebo bra be ye japade na japade ewo awadim eye emma omuobi eno masisi dan mienu akane cheyenche na o hello good evening hello good evening majosu eburu katachie yenti o katachie no asem na me se me kara woman no a we mu atam die mo ban se yansa no woni o ti de ka se fa me se pa na tie dia wo se o se yansa ansa no wa kasa ti nipa ti ma se plan hello okay yanko humano so 05513131 05513131 0548 931 hello Taman yeti okatachi good evening majoso ebru nyame wotumi kese pa yeah, ready, Chow, Yentio. Abe what you do the fact that it's so is you want to be a service you or buy there matter you not with money or buy I will ma is it now the wood dollar common say one you know some of the back there is a whole back of the day and I will go now from over the business for the casual black is a way you grab up more by the one you find all find the car and like that now but yeah, I'm going to have some and yes, and there. Come on, never get I am at it. We have the you. We have the papa. What was it? The master, we have the papa. Oh, my lady, I come to the same one. No, okay, hello. Hello. Oforisuo Aboagye Sompa Asem Mpe Nipa so na ugina no. Hello.
Hello to Menka. Fado that one. Hello. Hello. Baby, I'm free di mame. You can't say PSA. Yet you. You have to into your coin. I need to see the talk, Mamma. In the Kuradi, Kakra. Just looking at one chance, a young coin, yes, yes, Namawa. Like to be dry out here. I hear how they go. You know, buy a tub of that. I can't be out there on the Raman, but when they dig Satano. Oh, Mano, what I was also regular. No, we can't hear. I come over. I didn't come over. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free di Bemena. Hello. What to make? Hello. Hello, what's your family? Yay. Majusu. Me free at what house and cow you winning. Okay, yet you. I said, I need you to meet me free at what drink. High Ghana. Okay. You also a meeting a bearman or Mr. Almost what you saw them or by now by what 20 years. Okay. No, ban what passing in Swa or no, yes, I would die. You won't tell just or by the background, why not she crown one. Tell the bed that I knew of panel or can never myself by the home. It would you know, would you know, nothing given that. Hello. Hello. Hello, good evening. Majo Sokatachi, baby, I'm free day. I thought I had a final program. Yet you. But any other man in the oil, maybe only just never be ended. You know, I was all over the Ayaka about a man because we Yamadin, the Modi, I can't tell you program. Yamadin, so I said, let you know, you say. About one of our and Magu, the Iron and Mano should be not book at that. As I said, now for Badi here, and I'm not of a Canada, or Panya. And I'm not going to really very kind much of a group and give them a job. I was picked up. Okay. Papa. Now we come on anybody my family. Okay, ahana bre ebema ya de dwumadie no nyina asienti ya ka kire ye nwia ba abna boama se ewe o kana komantu na ye firi se Sompa Asem Mpe Nipa no ye yedi nachi ye behwe sa tentere ne ebe ye adwuma se abra ne nwia ba no se yetimi nya hwe eno no akura asikinsa bo agye se yetimi nya hwe musi wo hitamale ba na amanfo be ka kire signal be ko ye ka kire sa kinsa bo agye ne se se wose be o ye bema otu adua pa no a eda ne beje ba kwa mo ba no eye tie eno ti abrabo ma o kana komanto ne yempa dwabefo mu omuni ma abrabo ma mo kan kire se ne bre entumi nye kwa eno ti yesode enkonwa so Sida Worship Center ebu akwakofo dua Bishop Albert Saki Kwapon one sofo pani general overseer no ena di nyame asem emu ehwampa de bre nyame ya adoma wo kire da Sompa Asem Mpe Nipa ye ofia asisi seba pomenteme ho ase asem bia oti ase bia fa beda Sompa Asem Mpe Nipa ne pene pomasi bere emfa ma ho ofo so aboagye me ne ba pamfo ya kram ye ko